Tribunal Constitucional Umallik Francisco Morales Arabia Huñuykanakun Consejo de Estado Huñunakuipi Hatuchajatiini Huasikunapa Umallik ninkunawan. Consejo de Estado ukupi huñunakukunam niramunku aujanakuykuna mana allin ruwaykunapas sasachakuypim churanku hari hinallataq warmi Perú llaqtayuqkunapa hawka kawsayninta Estado hinallataq privado wasikunata usuchispa hinaspapas Estadopa llamkayninkunata chayna kaptinmi justiciapi llamkapakuqkuna mana allin ruwaykunata hatipanja. Hinallataqmi llaqtayuqkunata qallarikun. Mañakuyninkuna uyarisqa kananpaq democrático ruwaykunawan, rimanakuykunawan, chayna kananpaqmi Poder Ejecutivo llamkachinqa. Consejo de Estado huñuranakun Perú suyupi sasachakuy kasqanrayku. Kaypin presidentekuna tinkunakuchkanku, hinaspapas Ejecutivo Umallik, Congreso de la República, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Llaqta Amachaq Defensoría, Contraloría General de la República, huñunasqa Ministro Kunapa Umalliknin, hinaspapas Jurado Nacional de Elecciones. Tribunal Constitucional.